بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Алам жараткан Аллах Таала мактуу болор. Хамды сана айтабыз. Аллах Тааладан жардам сурайбыз. Билип билбей кылган күнөөлөрдөн истигфар айтып кечирим сурайбыз. Нафсыбыздын жамандыгынан, жаман амалдардан сактанууга жаратканга жалбарып өзүнөн жардам сурайбыз. Күбөлүк берем Аллах жалгыз, анын шериги жок. Жана күбөлүк берем Мухаммад алейхиссалам Аллах Тааланын кулу жана элчиси. Аллахумма я муаллима Адам ва Ибрахим ва Муса ва Иса ва Мухаммад аллимна ма янфауна. Адам атабызга, Ибрахим алейхиссаламга, Муса, Иса, Мухаммад алейхиссаламга илим берген Аллахым бизге да пайдалуу илим бергин. وانفعنا بما علمتنا берген илимиң менен бизге пайда бергин. وزدنا علما илимибизге береке бергин. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. Аллахым мени жана мени уккан бенделерди пайдасыз илимден сактагын. وقلب لا يخشع. Өзүңдөн коркпогон жүрөктөн сактагын. ودعاء لا يسمع. Сага угулбаган дуадан сактагын. وعمل لا يرفع. Сага көтөрүлбөгөн, сен кабыл кылбаган амалдардан, сен кабыл кылбаган дуалардан бизди сактагын. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва асхаби ажмаин сумма ба'д. Урматтуу мусулман бир тууган, бүгүнкү жума баяны, жума сабагын ким үчүн арнаймын? Иля кулли ман радия биллахи раббан ва бил ислами динан. Раббым Аллах, пайгамбарым Мухаммад dinим ислам деген инсандарга. Айрыкча Раббым Аллах, пайгамбарым Мухаммад dinим ислам деп туруп, жүрөктөрү таш боор болуп, жүрөктөрү катып калган инсандарга. Балким алардын жүрөгү таштан да каттуураак. Бул жума баяны өлүмдү көрүп туруп, билип туруп, өлүмгө даярдалбаган же өлүм үчүн арекет кылбаган, ибадат кылбаган инсандарга. Бул жума баяны бул дүнүйөсүн кооздоп, дүнүйөсүн тургузуп, акыретин унуткандарга. Өлүм хак, башкалар сыяктуу мен да бир күн бул дүнүйө менен коштошуп өтүп кетем деп, ошол өлүм үчүн даярданбаган мусулман бир туугандарга. Мүрзөлөрдү көрүп, жакындарын көмүп, жүрөктөрү титиребестен, мүрзөдөн ибрат албагандарга, жүрөктөрү өлүп калган. Атында мусулман, затында мусулман боло албастан жашагандарга. Алардын баары үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын ушул хадиси менен эскертем. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам тазаккарул маут فإن الموت يأتي بغتة. Өлүмдү унутпагыла. Өлүмдү дайым эстегиле. Өлүм кокустан келет, айтып келбейт. Ал-кабр имма rawdat min riyadil janna. Өлүмдөн кийин мүрзө же бейиштин бакчалардан бир бакча. Wa imma hufratun min hufarin nar. Же дозоктун терең чуңкурунан бир чуңкур. Имма азабун wa imma na'im. Өлүмдөн кийин кээ-бир үчүн жыргал жашоо нимат, кээ-бирлер үчүн түбөлүк азап. Вашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух. Күбөлүк берем Мухаммад алейхиссалам Аллах Тааланын кулу жана элчиси. Амила кабла ан ятакаллам. Сүйлөбөстөн мурда амал кылат эле. Ва таббакал илма алал амал. Илимин амал менен ишке ашырат эле. Ва хаззара мин илмин била амал. Амалсыз илимден эскертет эле, сактангыла деп. Урматтуу мусулман бир тууган, кыямат күнүндө Аллах Таала Адам атабыздан берки бардык инсаниятты, калайык калкты хашырда топтогон кезде нада мунадин Аллах Таала тарабынан кайрылуу болот. Я ахлал мауқиф, бул хашырда турган инсандар, о чогулгандар, хаза яумуддин, бул жаза күнү. Жакшылык кылган сыйлыгын, жамандык кылган жазасын ала турган күн. Хаза яумул фасл. Бүгүн жакшы менен жаманды, бейиши менен дозокту, мусулман менен кафырды ажырата турган күн. Аллази кунтум бихи туказзибун. Кээ-бирлериңер
bul kündü jalganга çıgarat elenger, işenbeyt elenger. Eyyuhel mazlum taqaddam. Ey zulüm japa çekken, hukuku tepselgen insan, aldıga karay jılgın. Eyyuhel zalim la tetekellem. Birödün akın jegen, zulümdük kılgan, ün çıkpay turgun. Bugün zalimga mazlumdun akın alp bere turgan gün. Ya zalim, o bul dünyada zulüm kılgan, birödün hukukun tepsegen, birödün akın jegen, birödün jaşın agızgan, birödün jerin baskan. Zalim bul dünya biröge tübölük ulansa saga jetpeytile. Balkim sen oturgan kreslo biröge tübölük bolsa sen kelbeytileň. Urmatly musulman bir tugan, bul açık çındyk. Bul çındykta hiç kim meni talaşa albayt. Jaratgan Allah tabarak ve taala mınday deyt. Ve ma rabbuka bi zallamin lil abid. Rabbiňar sizlerdi jaratgan Allah hiç bendelerine zulüm kılbayt. Bende özüne özü zulüm kılat. İnnallaha la yazlimu misqala zarra. Allah bir kıpınça da zulüm kılbayt. Jakşılık jamanlık bardygy seni özüň jasagaныň. Allah Kur'an'da hadisi kudüsüde mınday deyt. Ya ibadi inni harramtu zulma ala nefsi ve cealtuhu beynekum muharrama fela tazalamu. O bendelerim, men özümdün nafsıma zulüm kılığını aram kıldım. Men zulüm kılbayım. Zulüm kılığı men üçün aram deyt. Jana bendelerim silerin araňarda da bir-birine zulüm kılığını aram kıldım. Hiç biriňe zulüm kılba, biriňdin akın, biriň jebe, biriňdin jaşıňdy, biriň agızba, biriň hukugyňdy tepsebe deyt. Hurmatly musulman bir tugan, zalim hiç kaçan iyigilikke jetpeyt. Allah innehu la yuflihu zalimun. Zalimdar Allah'ın azabından kutulbayt deyt. Allah zalimdi tuğra bagıtga baştabayt. Wallahu la yahdil kavmez zalimun. Allah zalim bolgon kavmdu da tuğra bagıtga baştabayt. Fabu'dan lil kavmiz zalimin. Allah'ın rahmatinden, berekesinden alыс bolsun zalim bolgon kavm deyt. Ala la'natallahi ala zalimin. Köngül burgula, Hudaydın karı, nalatı zalimdarga bolsun deyt. İttaquz zulme, Peygamber ittaquz zulme fe inne zulme zulmatun yevmel kıyame. Zulüm kılıudan saktangın. Zulüm kıluu kıyamatta, ahirette sen üçün karangılık. Joluňdy karangı kılıp dozakka düşüre turgan nerse. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün bir hadisini oku üçün Peygamberge bir salavat. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kullukum yadkhulunal cenneh illa men aba. Peygamber ayta silerden barıňar, menin ümmetim beýişke kiresiňer deyt. İlla birok beýişke kirbeyt. Kim menin jolumdan yüzügürse maga baş iýbese deyt. Men aba, kim menen yüzügürse, menden baş tartsa. Qalu ve men ya'ba ya Rasulullah. Kim saga baş iýbeyt? Kim senen yüzügüret dese? Qalal habib Peygamber aytdy, men ata'ani dakhalal cenneh. Kim menin buyurgan joluma, körsötken joluma baş iýse, al maga itaat kılgan bolat. Ve men asani, kim günah kılsa fakat aba, al menden yüzügürgen bolat deyt. Miskinun eyyuhel insan. O baykuş insan deyt. O baykuş adam balası. Mahtumul acel. Senin acalyň belgili. Allah Taala nasında perişler nasında. Acalyň kaçan ekeni belgili. Maktumul amel. Biroq ümütüň jetesinmi jetpeysinmi ümütüň belgisiz. Masturul ilal. Kançalagan oğrular, başına keletken kırsıktar var. Al da jaşırılgan, anı da bilbeysin. Tetekellem bilahmin. Et menen süyleysin. Tilin etten turat. Ve tanzuru bişahmin. May bolgon köz menen körösün. Ve tasma'u bi azmin. Söök bolgon kulak menen ugasın. Asiru ju'ak. Açkalıktın kulusun. Kursağın açıp kalganda kul bolup kalasın. Hiç nerse kıla albay. Nafsının kulusun. Sari'u şab'ik. Tezele toyup kalasın. Tu'zikel bak'a. Kiçinekey, çirkeydey bolgon bir canavar sağa ıza verip kıynap koyot. Ve tuntinukel arqa. Özünden çıkkan ter sasıtıp koyot. Ve taqtuluke şarqa. Bir jutum suwun tuğremes jol menen ketse öldürüp koyot.
ولا تملك لنفسك نفعا өзүңө өзүң hiç пайда да бере албайсың ولا ضرا өзүңө зыян да бере албайсың ولا موتا ولا حياة ولا نشور эмне үчүн өлүмдү да ойлобосуң өлүмдөн кийинки Аллах Тааланын астындагы эсепти да ойлобойсуң урматтуу мусулман бир тууган эгер жаңы жыл дей турган болсоңор бир жылыбыз өттү өмүрүбүзгө жашыбызга бир жыл кошулду мүрзөгө карай ажалга карай бир жыл жакындадык өткөн күндөрдө эмне кылдык хасибу анфусакум өзүңөргө өзүңөр эсеп бергиле каблан тухасабу эртең Аллах эсеп алуудан мурда ومن مات فقد قامت قيامته ким өлсө анын кыяматы болду وطويت صحفه анын амал дептерлери жабылды паракчалары урматтуу мусулман бир тууган анын бара турган жери бейиш же дозок өзгөрүү мүмкүн эмес өткөн жылга эгер жаңы жыл дей турган болсоңор чынында биздин жаңы жылыбыз Мухаррам айында 1437 хижри жылы бирок жаңы жыл дей турган болсоңор 2016 келди дей турган болсоңор өткөн 2015те амру маруф кылып агаңды иниңди эже карындашыңды өмүр жолдошуңду туура жолго багыттадыңбы ла илаха иллаллах келимесин үйрөттүңбү сажда кылдырдыңбы намазга алып келдиңби досуңду жакшы көргөн жарыңды мешитке жетелеп келдиңби тапкан малыңнан жетим жесирге бээ бечарага элиң үчүн жериң үчүн бир кайрымдуулук иш кылдыңбы адамдарга пайдалуу бир илим бере билдикпи урматтуу мусулман бир тууган эгер кылган болсоңор кут болсун Аллах кабыл кылсын эгер кылган болбосоңор зекет берген болбосоң үйүңдө бир тууганыңа намаз үйрөткөн болбосоң сен Кудайдын астында жооп бере турган балдарыңа кыздарыңа келиме үйрөткөн болбосоң Куран үйрөткөн болбосоң Алланын барлыгын бирлигин үйрөткөн болбосоң бул аятка кулак сал 50-нчы аят Az-Zariyat Фафирру илаллах инни лакум минху назирун мубин Аллага карай качкыла чуркагыла мен Алладан ачык айкын эскертүүчүмүн дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Фафирру илаллах качкыла күнөөдөн таат ибадатка арамдан адалга имансыздык караңгылыгынан иман нуруна бенамаздыктан намазга бүгүн амал кылуу бар эсеп алуу жок эртең Алланын астына барган кезде эсеп берүү бар амал жок бул дүйнө өзүнүн жыргалчылыгы менен кооздугу менен алдап койбосун я бунайя эй балам дейт инна дуnya бахрун амиq бул дүйнө терең деңиз дейт терең океан дейт кам мин фихи гариq бул дүйнөгө канчалаган чөгүп кеткендер бар бул дүйнө өтө түү көрүнбөгөн терең деңиз океан дейт ага канчалаган чөккөндөр бар фалтакун сафинатука фиха тaqvallah ошолордун катарында чөкпөш үчүн сенин кемең бул дүйнөдө таква деген кемең болсун фатазавваду фа инна хайра зади тaqwa азык таңгыла азыктын эң жакшысы таква деген азык бар атың өчкөр аракты кармап тос айтпагын жыргап урматтуу мусулман бир тууган сөзү эсин табат кыйын болосун 50ге кирдиң 60га кирген бар 90га кирген бар 80ге кирген бар 35ге кирген бар кыйын болуп кычырайт бирок ал пеште өстүргөн атасына энесине Ихлас сүрөсүн окуп дуа кыла албайт атың өчкөр аракты арам нерсени колуна алган кезде булбулдай сайрап кыйын болуп тос айтат кызын узатып жаткан кезде үйүңдөн чыгарып жатасың аманат мойнуңдан бүттү Кудайдын асты аманатты башка бир жигитке никелеп берип жатасың бир бата бер десе бата бере албайт намыс кылыш керек уялыш керек сен кимдин үммөтүсүң сага ким үйрөттү тос айтканды дуа кыла албасак эй Раббым деп жаратканга жалбарып бала чакабыз үчүн ата энебиз үчүн эл жер үчүн дуа кыла албасак эмне кыйын болосун Аллах айтат ва инна хайра зади тaqwa эң жакшы азык таква экен өлүмдөн кийин
Munkar va nakir eç kimimizдің дипломыбызға, атақ даңқыбызға, банковый карттарыбызға қарабайды. Тақва деген нәрсе, Аллах сені дайым қалаған жерде көрет, Аллах тыю салған жерде болбойсың. Казинода жоқсың, құмар болған жерде жоқсың, уырлық болған жерде жоқсың, қан төгілген жерде жоқсың, ушақ айың болған жерде жоқсың, біреудің ақын жеген жерде жоқсың, арам иш болған жерде жоқ болсаң, сен тақвасың. Жұма күні бұл жерде 31-ші қайра, 31 түні дағы тос айтып тұрсаң, тақва дегеннің тысы да жоқ сенде. Урматтуу мұсылман бір туған, өткен жылыңда бір жақыныңды жоғоттың бу? Досың, классташың, атаң, енең, мен чын жүрегімнен ишенемін, білем, валлахи, мені ұғып тұрған бір туғандарым. Телеэкран арқылы көргендер, өткен жылы әрбіріміз бір жақынымызды жоғоттық. Жоқ дегенде қошнаңды, же курсташыңды біреуді ұзаттың. Күйе болдық, мүрзөгече бардық. Ошол кезде жан беріп жатқан байқұш хабар бере алса, сөйлей алса не демек? Урматтуу мұсылман бір туған, кейбірің атаңдың, енеңдің, бір туғаныңдың, балаңдың, же өмір жолдашыңдың жанында отырған кезде, жан берген кезде, Аллах Құранда мындай дейді: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Фалаула иза балагатил хулқум. Жан тырмақтарыңнан башып шығып, фалаула иза балагатил хулқум. Тамаққа жеткен кезде рух шығып баратат бұтыңнан баштап. Ва антум хина изин танзурун. Жанында башын қармап, жүрегін қармап, жүрегін соққанын қармап, жанында қарап тұрасыңар. Ва нахну aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Аллах, біз Алла үшін сілерден де жақынырақпыз, бірақ аны көре албайсыңар дейді. Көрбедік пе? Жақындардың жан бергенін, бұл дүниеменен қошташып жатқанын көріп тұрдық жанында. Еш нәрсе бере албайбыз, еш нәрсе жардам бере албайбыз. Вақия сүресі 83, 84, 85. Ким өлбейді? Ким ошол жақын сияқты жан бербейді? Күллі нәфсін заиқатыл маут. Әрбір нафс, әрбір жан өлімдің дамын тартады. Иннака майитун ва иннахум майитун. Ей Мұхаммад, сен де өлесің, сенің үмметің де өледі дейді. Егер бұл дүниеге біреу түбөлік тірек қалса, пайғамбар қалмақ. Инна акьясукум, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, сілердің араңарда ең ақылдылар өлімден кейінгі күнге даярданғандар дейді. Фалаула иза балагатил хулқум. Жан беріп жатқан жақынымыздың жаны тамағына келіп ғарғара болып қалған кезде, сен бәлкім башын қармайсың, тауын қарайсың. Бәлкім қолын қармап, жүрегі қандай соғып жатқаны қарайсың. Бәлкім аузына су тамызасың, бірақ қолыңнан еш нәрсе келбейді. Урматтуу мұсылман бір туған, майит жан беріп жатқанға қарайсың. Урматтуу мұсылман бір туған, балаң ұйықтап жатады, ұйқыда күліп жатады. Эмне үшін күліп жатады, аны білбейсің, сен көре албайсың. Балаң ұйқыда чөчіп ыйлап жатады, эмне үшін ыйлады, аны сен көре албайсың. Ошол сыяктуу малакил маут жан алып жатқан кезде, аға эмне болып жатады, эмнелерді көріп жатады, сен аны білбейсің. Фалаула иза балагатил хулқум. Адамдың жаны тамаққа келген кезде. Ва антум хина изин танзурун. Сендер алайып қарап қаласыңар, қолыңадан еш нәрсе келбей. Ва нахну aqrabu ilayhi minkum. Аллах айтады, мен сілерден аға жақынырақмын. Валакин ла тубсирун. Бірақ сілер көре албайсыңар. Ма мин бейтин илля ва малакул маут яқф фихи фил яум 5 маррат. Әрбіріміздің үйімізге, сенің, менің, анын, тегінің әрбірінің үйіне малакул маут, Азраил деп қойышады. Сайх хадисте Азраил деп келген емес, малакул маут. Жан алушы періште. Бардығыздың үйімізге күніге 5 жол келіп қарап кетеді екен. Сен қатқарасың, қиын боласың. Тос айтасың, жаңы жыл тосасың. Ошол күні келіп жаныңдап кетіп қалбасың. Құдайдан қорқ. 5 жолы малакул маут келіп үйіңе қарайды екен. Фаяқул малакул маут. Кейде жақыныңдың
Ömür joldoşuңдун, atаңдын, enеңдин, bir tuğanыңdın canın algan kezde kıykırasın, bet tırmaysın, köküröңdü ayırısın, kaygırasın, iylaysın. Malakil maut mınday deydi. Mimmel ceza. Emnele kıykırasın, emnele kaygırasın. Men biröğüңdün da rızkыңды alıp koygon jokmун. Biröğüңdün da ajalыңды erterek alıp kelgen jokmун. Ve inni fikum la'audatun summa la'auda. İyla kıykır, kaygır. Biroq men silerge kayra alıp köp kelem deydi. Dagı kelemin. Enеңди alып ketken bolsam atаңa kelem. Atаңды alып ketken bolsam ömür joldoşuңa kede perzentiňe kelemin. Hatta la abqa minkum ahadan. Biriňde kalbaganga çeyin kelemin. Peygamberimiz aytdı: "Fevallazi nefsi Muhammedun biyedih." Muhammad'ın canı kolunda olgan Allah'a kasam içem deydi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz menin canım kolunda olgan Allah'a ant bolsun deydi. Law yarawna makanah. Eger oşo ölüm can berip atkandın kıyınçılığın körse, canın canında malakil mauttu can aluçunu körgün kezde, ve yasma'una kalamah, anın sözünü uqqanda ilagan kıykırgan adamlar. Ölüktü koyup ölük emes özlerine ilamak deydi. Eger can aluçu periştenin sözünü uqsa, anı körse, jogotkon jakın emes, özünün kemçiligine, men can bergende kantı beremin. Men kanday ötömün dep özüne ilamak deydi. Hurmatlı musulman bir tuğan. Mayitти tavutqa salıp kötörüp jönögön kezde, azır namazdan keyin bir janaza var eken. Mayitти tavutqa salıp kötörgön kezde, ruh anın üstüne kelip turat deydi. Atanın, enenin, jakındarının ruhu kelip, mınday deydi: "Ya ahli, ya valadi, ey üy bilem, bir tuğandarım, jakındarım, ömür joldoşum, bala çakam. La tel'abenne bikumud dünya kema la'bet bi." Dünya meni oynatkonday, dünyaga men azgırılganday azgırılıp kalbagıla. Dünya siler men oynatkonday siler de oynatıp koyup olsun. Cema'atul mala mimma halla ve harum. Bul maldı dünyanı men adaldan da, aramdan da, ondan da, soldan da jıynadım. Andan keyin jakşılıkka, jamanlıkka işlettim. Bugün silerge kut bolsun kaldı bari. Bankanın kartı da kaldı, seftin açkışı da kaldı, mingen maşineň da kaldı, tamın da kaldı. Siler jılgaysıňar. Biroq men Allah'ın aslında jalgız jogap berem deydi. Falyakun laka ya ahil muslim min zalika ibra. O musulman bir tuğanım, mayitti kötörüp bara jatkan kezde ibrat algın. Baktıluu kim? Başkalardan sabak algan baktıluu. Ötkön günüden kelecek günge sabak algan baktıluu. Şaddad ibn Avs degen sahaba Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bul hadisi jetkizet, bul hadiske bir salavat. Sallallahu aleyhi ve sellem. El keyyusu men dâne nefseh. En akıllı adam özünün nafsına atçot bergen oturup. Bugün emne kıldım, kayda vardım, emne jedim, emne ibadat kıldım. Ve amile lima ba'del maut. Özünü atçot berip, esep berip, ölümden keyin üçün bir amal kılgan adam. Vel aciz adamçı. Aciz adam men atba'a nefsehu havaha. Nefsini kumarın artından erçiyip et. Kumarı kalagan nerseni atkarat. Ve temenni alallah. Keyin Kudaydan da ümit kılar. Kuday beni keçiret dedi. Ve'l-leylu mehme tâle felâ budde min tulu'l fecr. Tün kança uzun bolbosun, kança karangı bolbosun, tünden keyin jarıktık taң atusu var. Al emi ömürün kança uzun bolbosun, ölümden keyin ölüm var. Ölümden keyin mürzöge kiriw var. Her bir ene törөгön men siz barыбыз, kançalık deyin soğluğuz çıң bolbosun, kançalığı küçüğüz bolbosun. Bir gün oşol tavutqa bugün jipte jürösүnbü, Mercedes'te jürösүnbü, Zaporojda jürösүnbü? Bardığız bir gün oşol taktayça tavutqa kötörülöbüz. Tavutqa miner günüň bar. Biröwdü mürzöge kötörüp bargan keziňde bilip koygun. Bir gün men de oşoga binip kelemin de.
Bir gün meni de kötörüp kelişet. Аны unutpagın. Urmatly musulman bir tuğan, kündör öte beret, ömrü kıskara beret. Keçe menen kündüz almaşa beret. Gün ötken sayın ar jaştar qarı beret. Жаңылар eskiret. Alıstar jakındayt. Biroq urmatly musulman bir tuğan. Biröws aytat, bir dosum bar ele deyt. Bamdat namazını birge okudum deyt. Baba dosuz kıyın. Namazını okugan jakşınakay jigit. Biroq dayım tamaşa menen namazdan çıkkanda dayım bizge bir şingil. Külkü tamaşanan taştap koyot deyt. Şingildigi түшүнбөй kalsaňyzдар, bu batkençe söz. Bir tamaşa sözü menen küldürüp koyuşu deyt. Ertenki namazda okugandan keyin stayankada maşinesiga oturup jatkanyny kördüm deyt. Asırga kelsem janaza dedi deyt. Karasam oşol jigittin janazası eken deyt. Hurmatly musulman bir tuğan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den an İbn Umar annahu qal. Hazreti Umar'dın balası Abdullah aytat. Kuntu ma'a Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün peygamber menen birge elem deyt. Faja'a rajul minal ansar. Madinalık ansar, dinge jardan bergen ansarlardan birösü peygamberga keldi. Fasallama alen nebi, peygamberga salam berdi. Assalamu aleyküm ya Resulallah. Assalamu aleyke ya Habiballah. Peygamberga salam bergenden sümme qal. Ansar Madinalık kişi peygamberga aytdı. Ya Resul eyyül müminin afdal. İmandılardan en abzeli kim dedi. Kulak sal. Oşol abzel imandılardan katarına koşulan desen, mu'minlardan en abzeli kim dep soradı. Qala ahsanuhum khuluqa. Kimisinin maşinesi köp bolsa, baylığı köp bolsa, mansabı jogor bolsa degen jok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ahsanuhum khuluqa. Kimdin kuluk münözü, adep ahlakı en jakşı adam, mu'minlardan en abzeli dedi. Fa eyyul mu'minina akyas. Soronu ulantıdat. Mu'minlardan en akıldığı kim? Akçası köp mü? Biröwdü aldap ketkeni mi? Biröwdü aldap ketkende süyünme, men aldap kettim dep. Al adamdın sağa işengendigi boldu. Sen kıyındıgından emes. Tigi baykuş mu'mindun sağa işenimdi bilgi. Kala peygamber aytdı. Akyasuhum. Mu'minlardan en akıldısı kim dedi? Aksaruhum lil maut zikra. Ölümdü köp oylagan, ölümdü köp eskergen mu'min en akıldığı dedi. Hurmatly musulman bir tuğan, murdağı bir cuma bayanlarında ayttım ele. Bugün balkim sen İtalya'dan alıp kelgen, Belgiyadan alıp kelgen, Türkiye'den alıp kelgen, je Kıtay'dan alıp kelgen, divanda jırgap, parbalışta jatarsın. Kebirlerin kıyın bolup buldağı, den soğluğa jakşı eken, moyunungda orutpayt eken, omurtkanı orutpayt degen, balu balışlarga baş koyup jatasın. Bir gün kravatın astında jatıp görçü toprağa. Hurmatly musulman bir tuğan. Aksarhum lil maut zikra. Akıldı en akıldı adam, biröwdü aldap ketken başkası emesken, en akıldı adam, ölümdü köp eskergen adam. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Jana ölümden kiyinki künge dayardangan adam en akıldı adam deydi. Bir alim aytat, innakum tanamun kama tamutun. Sizler ölgön siyaktı uktayсыңар. Uykuğuz çimbi? Uykuda emneni bilesin. Uykuga uktap kalgan siyaktı ölesiңер. Wa tub'athuna kama tastayqizun. Uykudan turganıp oygongon siyaktı ölümden kayra Allah Taala'nın asına turasыңар. Kebirler, ateistler, materialistler kantip ele. Ölgönden keyin bul çirigen söök payda bolsun deyt. Kış geldi, kardın астында kalgan urular erteң janıp kayra ösüp çıgat. Sen de oşol siyaktı mürüzöden kayra çıgasın. Walid ibn Mughira müşrik kafir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem janına kelip çirigen sööktü koluna karmap kolu menen ezip asmanga üylöp salat dagın. Qala men yuhil izama wa hiya ramim. Çirip kalgan sööktü kim tiriltet deyt. Peygamber cevap berbesten Allah Taala'dan Cebrail aleyhisselam ayet okuydu. Kul yuhihellezî enşehu le marra. Bu söök jok ekende payda kılgan tiriltet dep cevap bergin deydi. Bu çirigen söök joktan kim par kıldı le? Jok kezinde kim payda kıldı?
Kul yuhiyyellezi anşahu la marra. Birinci payda kılgan. Bu soğuk yok ekeninde. Kolun tiyse yirkene turgan sudan, uruktan payda kılgan Allah kayra seni tiriltet deydi. Bugün de Valid ibn Mughira'nın müşriklerden zamandaşları diye albayım, astagfirullah, pikirdeşleri, oşonun jolun joldogonlar var. Kantı öyle, kim barıp geliptir deydi. Bir alim aytadi, "Leysa qabla'l mevt şey illa vel mevtu eşed." Ölümden murdağı bardık kıyınçılıklardan da en kıyın nerse ölüm eken. Can berer uşunday kıyın eken. Amanatты Allah Teala'ga tapşırıp öte oğur eken. Amr ibn As degen sahaba ölümdün damı kanday bolat ekende bilgisi keletile. Amr ibn As ötkönden keyin balası Abdullah düşünde körüp, "Ata mına ölümdün damın tarttın. Can beru kanday eken" dese, 7 qavat asman üstüme düşüp ketken siyahtı boldu deydi. Divan basıp kalgan yok. Javari olup erudemede kalgan joksun. 7 qavat asman baskanday boldu deydi. Bir iğnenin teşiginen dem alganday kıynaldım deydi. Kanattuğdu kaynagan mayga taştap kuğurgan siyahtı oldum deydi. Ha ölümden murdağı bardık kıyınçılıklardan da ölüm en kıyın nerse eken, ölüm en jеңил nerse eken, ölümden kiyinki nerselerden. Urmatlı Müslüman bir tuğan. Oşonduktan kıyın bolup Kıtayдын başkan ekonomikaсын kötörüp salyut almay жоқ. Atın öçkür ara atkarmap tos aytmay жоқ. Eger 31 dekabrga bir tıyın arnagan bolsoң, Kuday jolunda bir kayrımdılık kıl. Onkologiya barıp orup jatkandardı xabar al. Dem albastан apparatта jatkandardı kar. Törölüp dünyöge kelgen nariste kebir apparatта jatat. 600'den köp Kırgızstanlık sen siyahtı men siyahtı jigitler, eje karındaşlar cumasına 3 jolu barıp apparatта jatıp jasalma böyrek menen kanın tazalap jatat. Dağı mingdegen insanlar cumasına 1 jolu sen daratqa barıp daratkanaga kirgende Allahumma inni a'udzubika minel hubsi vel habais. Allah'ım meni jindin ırgaçısından erkegiden saktagın degen duanı da bilbeysin. Çıkkanda elhamdülillahillezi azhada maga ıza bere turgan nerselerdi denemden çıkargan Kudayga şükür deşti da bilbeysin. Kebirler it siyahtı kirip tik turup denesiga çaçıratıp siyet çıgat, Kudayga bir şükür kılbaydı. Al böyrek iştebey kalgan bir tuğan mekendeşin bir jolu darat tuşatı üçün 6.000 son төлeydi. Cumasına 3 jolu 18.000 son. Жылына есептеп көр. Sen bir tiyin berдің бі? Bir şükür kıldың bı? Жаңы жылда тайраңдаштың керегі жоқ. Ошо окшогон барып аппаратқа жатып бөйрөгүнө төлей албай жатканга жардам бер. Кыргызстан 6 миллион халкыбыз, жоқ дегенде 3 миллиону. Эсепте 500 сомдон ар бир 500 сомдон сарптай турган болсо 3 миллион канча болот? 3 миллион халктын акчасы. Kırgızstan'ın bir oblasının kıyınçılarını kötörüp koyuğuz mümkün. Oşol oğrularga kebir aparatlarda alıp koyuğuz mümkün. Yarım saatlik, 1 saatlik jırgal üçün kıyın bolup avaga başkaga akçanı ketirbeyle. Kulü veşrabu ve la tusrifu. İnnehu la yuhibbul musrifin. Jegile, içkile, israf kılbagla. İsraf kılganda Allah süybeyt. İnnel mubazzirine kanu ihvanı şeyatin. Sarp kılgandar, çekten çaşkarı akçanı çaçkanlar şeytandın bir tuğanı deydi. Hurmatlı Müslüman bir oşonduktan kel. Жаңы жыл келбестен мурда бүгүндөн баштап барып кечинде кээде өзүбүз менен өзүбүз отуралы. Өзүбүзгө өзүбүз бир эсеп берели. Ооба. Акчаны жыйнадым. Андан кийин эмне? Ушул даражага жеттим. Анан эмне? Ушул бийликке жеттим. Анан эмне? Үйлөндүм. Андан кийин. Балалы болдум. Андан кийин. Balamды үйлөдүм. Андан кийин. Бала чакама үй салып бердим. Андан кийин. Анан эмне? Суроолорго жооп издейли. Andan keyin ölüm. Ölümden keyin her birine cevap beri var. Oşontan urmatlı Müslüman bir tuğan. Keyde dosun menen kıyın bolup savunada
же шашка менен, же нарда менен, же бильярдтын айланасында эмес, кээде өзүң бир бөлмөгө кирип, өзүң эсеп бер. Өткөн жылда Аллах үчүн, диним үчүн, үй бүлөм үчүн, ата-энем үчүн, өмүр жолдошум үчүн, акыретим үчүн, Аллах үчүн, пайгамбар үчүн эмне кылдым? Пайгамбардын жүзүнө кубанып, я Расулалла, мен сенин үммөтүңмүн. Сен калтырган аманатка мен кыянат кылбастан башкаларга жеткиздим деп бара аласыңбы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бүгүн келип сенин эшигиңдин звоногун басса, эшигиңди такылдатса, кош келдиң, ey Аллахтын элчиси, сүйүктүү пайгамбарым деп ойлонбостон үйүңө алып кире аласыңбы? Я Расулалла, шашпай туруң, бул дискти жашырайын, бул жаман журналдарды жашырайын, бул сүрөттөрдү жабайын, анан киресиз дейсиңби? Үйүңө кош келдиң деп алып кире аласыңбы? Эгер бул жөнөкөй бир мисал, урматтуу мусулман бир тууган, эртең сүйүктүү пайгамбардын жанына баруу бар. Анын шафаатынан үмүт кылуу бар. Бирок шафаат үчүн эмне кылдык? Шафаатыга татыктуубузбу? Ибн Умар, Аллах Таала Абдулладан, атасы Умардан да разы болсун, Aqlil mined-dayn ta'ish hurran дейт. Карызыңды аз кыл. Бендеден болгон, Алладан болгон карызың аз болсо, намазыңды каза кылбасаң, орозоңду каза кылбасаң, бенделерден карызың аз болсо, эркин болуп жыргап дем аласың дейт, уктайсың дейт. Жашооңда эркин болосуң. Wa aqlil minez-zunub, күнөөлөрдөн аз кылгын жан берүү сага жеңил болот дейт. Өлүмдөн коркпойт экенсиң. Hazreti Umar'dan balası aytat. Wanzur haysu tada waladak. Özüңдүн уругуңду кайсы жерге коеруңду да билгин дейт. Бул деген сөз үйлөнөрдө жигиттер анын прическасына, шпаклевкасына, краскасына карабайсың, прическасына карабайсың. Келечекте менин баламдын кандай эне эмизет, иманына карайсың. Краска биракта жуулуп жок боло турган нерсе. Косметологиянын эң жакшы, косметиканын эң жакшысы бул даарат алуу экен. Даараттан артык эч бир косметика жок. Суудан артык эң жакшы жыпар жыттуу нерсе жок. Урматтуу мусулман бир тууган, дем алып жатабыз, Кудайыма шүгүр. Денеңде жаның бар экен, дагы эле тобо эшиктер ачык. Жүрөгүң согуп жатабы? Кудайыма шүгүр, дагы эле тобо эшик ачык. Гаргар болуп жаның бул жерге келе элекпи? Өткөн күнөөлөрүңдөн өкүнүп тобо кыл. Ким экениңди бил, кимдин үммөт экениңди бил. Мана кече пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын туулган күнү Рабиул Аввал 12-синде өттү. Бирок пайгамбарыңдын туулган күнүндө билдиңби? Үй бүлөң менен отуруп пайгамбардын өмүр баянын окудуңбу? Пайгамбардын жөнөкөй сүннөтү. Пайгамбар я гулам кул саммилла, ey бала, бисмилла деп жегин. Кул мимма ялик, алдыңдан жегин. Жана оң колуң менен жел. Я гулам саммилла, кул бияминик ва кул мимма ялик. Ey бала, өз алдыңдан бисмилла деп оң кол менен же, балаңа оң кол менен тамак сүннөт үйрөттүңбү? Анан башка пайгамбардын туулган күнүндө жыргайсың. Урматтуу мусулман бир тууган, Аллах Таала Зумар сүрөсүнүн 53-аятында мындай дейт. Кул я ибадияллазина асрафу ала анфусихим ла тaqнату мин рахматиллах. Инналлаха ягфиру зунуба жамиа. Иннаху хувал гафурур рахим. Айткын ey Мухаммад дейт. Пайгамбарыбызга Аллах айтат, айт үммөтүңө. Кул я ибадияллазина асрафу ала анфусихим. Ey нафсыларын, өмүрлөрүн исраф менен өткөзгөндөр, тос айтып өткөзгөндөр. Түнделер уктабастан айлегин ачып, башка нерселерди күткөн, күнөө менен өткөзгөн бенделер. Ла тaqнату мин рахматиллах. Аллахнын рахматынан үмүтүңөрдү үзбөгүлө. Инналлаха ягфиру зунуба жамиа. Аллах барды күнөөлөрдү кечирет. Иннаху хувал гафурур рахим. Ал Аллах кечиримдүү, мээримдүү зат. Урматтуу мусулман бир тууган, бактылуу адам кечээ күндөн бүгүнкү күнгө ибрат алган. Бактысыз адам башкалар үчүн жыйнайт, топтойт, жыйнайт, топтойт. Андан кийин бир жөкө кете берет. Жашоодон эң өкүнүп өткөн адам ким болот билесизби? Жашоодон эң өкүнгөн инсан жыйнаган малын зекетин да бербейт, хайыр ихсан да кылбайт, жетим жесирге да бербейт. Ошол жыйнаган
Maldın sebebinen zeket berbegen üçün, жетим жесирге, туğanı, ата-енесиге, кала берсе өзүнүн nafsıga da berbестен ötüp dozokko түшөt. Бирок Аллах табарак ва таала эгер президенти жакшы болсо, бирөөдүн жыйнаганын кайрымдуулук ихсан кылып, бейишке барып калат. Урматтуу мусулман бир тууган, ад-дунья саа, фаж'алха таа. Бул дүнүйө сааттардан турат. Ал саатты таат ибадат менен өткөзгүн. Ва нафсу таммаа. Ал эми нафс тойбогон нерсе экен, болсун дейт. Ауидхал канаа, нафсыңды каниеттүүлүккө үйрөткүн. Бул дүнүйөң сааттардан экен. Ал сааттарды таат ибадат менен өткөзгүн. Нафсың тойбогон нерсе экен, нафсыңды каниетке үйрөткүн дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, канча жашайбыз? 30 жыл, 20 жыл, 40 жыл, 50, 60, 70. Кандай өтүп кетти? Ар бирибиз азыр өткөн күндөрдү элестетсек, лабисна яуман ау ба'да яум. Бир күнбү, же бир күнгө жетпегендей эле жашагандай болуп каласың. Лабисна яуман ау ба'да яум. Бир күнбү, же бир күнгө жетпейби? Күн өтө тез өтөт экен. Ошол өткөн күндү жүрөктүн дак-дак деп соккону дакыйка минуттан турат экен. Ким өлүмдөн сабак албаса, жакыныңды алып барып мүрзөгө койгон кезде, досуңдун, алпештеп өсүргөн энеңдин же башканын өлүмүн көрүп туруп, ошонон сабак албаган адам башканын сөзүнөн эч качан пайдала албайт дейт. Өлүмдөн ибрат албаган, өлүмдөн насаат албаган адам башка бирөөдүн кыйкырыгынан, сөзүдөн, сабагынан эч качан ибрат ала албайт дейт. Хасан ал-Басри айтат, инсан биз атаям. О адам баласы, сен канча бир күндөн турасың дейт. Биз неден турат экенбиз? Күндөрдөн экен. Бир күнүң өткөндө, айың өткөн кезде, жыл өткөн кезде тайраңдап сүйүнбө. Сенин бир бөлүгүң кетти. Сен мүрзөгө карай, ажалга карай жакындадың. Урматтуу мусулман бир тууган, Хазрет Умар айтат, хасибу анфусакум кабла ан тухасабу. Өзүңөр эсеп бергиле, эртең Аллах эсеп албастан мурда. Вазину а'малакум, кылган амалдарыңарды таразыга салгыла. Каблан тузана алейкум, силерге кыяматта периштелер амалыңарды таразыга салбастан мурда. Ва аламу, билгиле, анна малакул маут кад тахаттана ила гайрина. Билип койгун, ар бирибиздин үйүбүзгө малакул маут келип, мага эмес, башканын жанын алып кетти. Бир күн башкаларды коюп, мага да сага да келе турган күн бар. Малакул маут башкаларга келди сени таштап. Бир күн башкаларды таштап, сага келет. Аллахым бул коомду угуучу бенделерден кылгын, уккан аят, хадиске амал кылуу насип эткин. Урматтуу мусулман бир тууган, бул жөнөкөй кур сөз болбосун. Келиңиздер. Ойлонолу. Хазрет Умардын сөзүгө амал кылады. Хасибу анфусакум кабла ан тухасабу. Өзүңөр эсеп бергиле. Эсеп берген кезде компаньон же шерик соода кылган кезде ай сайын, жума сайын отуруп, эмне пайда көрдүм, эмне зыян көрдүм, зыян болсо кайсы жерде ката кетти, кайсы товар өтпөй калды, эмне кылдык, эсептешесиң го. Шеригиңден эсеп алгандан да көбүрөөк өзүңдүн нафсыңдан эсеп алган. Амин. Аллахумма агфир лана зунубана ва каффир анна сайyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'inna ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik bi rahmatika ya arhamar rahimin.